Nova generacija električnih skutera je stigla. Na test nam je došao Segway Ninebut Max G30. Usporedi HR. Lako ga je sastaviti, ali ima nešto više vijaka od M365 modela. Ovaj skuter ima sad autonomiju od čak 65 km. Postiže istu brzinu od 25 km/h koja se može hakirati, kao što većina vas zna, i to je to. Prije prvo vožnje još samo treba instalirati aplikaciju i povezati skuter na mobitel da bi ga otključali, prije toga ga ne možete voziti. To traje nekih 10 minuta jer vas aplikacija prisiljava da pročitate sve upute. I evo, sviđa mi se što sada postoji dedicirana aplikacija za Android OS i iOS i tu imate sve informacije o vašem skuteru. Obzirom da je ovo svojevrsni nasljednik popularnog i raširenog M365 i M365 Pro modela, ali i Ninebot ES2 modela, odmah na prvu je vidljivo da G30 ima puno veće gume i robustniju konstrukciju. To znači da bi trebao biti otporniji i dugotrajniji na sve ulične prepreke kojih kod nas ima poprilično. Ekran mi se čini više-manje isti, ali podloga na kojoj stojiš dok se voziš je veća i nekako čvršće djeluje. I dalje službeno podržava nosivost do 100 kg, ali sigurno je naspram ovih prethodnih skutera trebala bi nekako moći izdržati više zbog te robustnosti. Užitak i osjećaj vožnje je zapravo sličan kao i na prethodnim modelima električnih skutera koje sam vozio, ali kažem, osjeti se ta robustnost, osjeti se ta čvrstoća i možda ćete moći prelaziti preko prepreka, možda ćete moći preskakati ove neke prepreke, ali svejedno ja to ne bih preporučio jer jednostavno toga brže troši i manje će vam trajati skuter ako ne budete pazili na to. Ja osobno posjedujem M365 Pro i vozim ga, ajmo reći, u krugu nekakva 3 km tamo i nazad od svoje baze i to je idealan skuter za to, iako za moju visinu i težinu bi možda bio dobar nekakav jači, malo bolji skuter, ali mislim da za nekog koje je prosječne visine, pogotovo cure, mislim da je M365 Pro super skuter, ali za sve one koji se voze svaki dan na posao, koji žele solidniji skuter koji će dnevno proći 10, 20, možda 30 km, definitivno treba nešto poput ovog što je puno robustnije, puno kvalitetnije napravljeno, ali ono što je problem je što je ovaj skuter dosta težak. Mislim da ga nekakva ženska osoba manjeg rasta možda neće baš moći nositi u stepenice, treba će joj lift ili nešto, ali ima veće kotače, oba se vidi da je kvalitetnije napravljen. Definitivno, kažem, ako se vozite više, ovo je skuter za vas. Ako se vozite samo par kilometara povremeno, par puta tjedno, M365 Pro će vam biti super. To je to i vidimo se u nekom drugom videu. Bok!